Yami ratalifusa neomasia o vami fefu Yahovu. Somsotada ita makhandre menotola faluka ita zui balala halewe basa dede bakanal YouTube YKB KKI TV andre. Sitobali anggerenuada bazi makhandre kami Eva bawa si Felezara Devi dua ngahena 20 Sara sinomu faana ba buku renungan wasiat tehale moroi basura sinune faza otu a bulu aene ba sitobali tuho yang renusida tehale moroi bangga buasi telu imane badae bai mi dena kezalawa ononiha sile fangorifi. Yami ratalifusa neomasia so samesa nono matua so bel sibai bangai halewe panuriaige turia so musodede. Babangai nia halewe nia andre baso samesa niha sabela tua moreh kenia sitobali duma kenia. Samuza maekhe irongo duria wa niha sitobali duma kenia aihu baga muata silesehi sifai husibai moroi badaromalilo balangi nituriai gera afatu sibai dedenono matuandre amba faduhu dedenia hebisa vatola alua simane badiha sitobali duma kenia ara yohe babangandre baba fatu dede irege tola itema tedenia. Ira talifusa neomasia sanura surasinuna ni basoda mahe ifa mangilama ita enae bai ta odalige na vodaniha sitobali duma heda babanga ida halewe soaya beredozi niha oi muambeta he baba tua he baba hede he baga muata simanagi bagira era naniha ni tetenada bana eku ni hada baga muata silesehi bafatu dedoda tolam mai fangabubu wa matida andra bereda yaha Yesu zitobali duma heda berelebe afatu dedoda tenga safasala naso niha sitobali duma heda satuada manotobali duma ira heda simanegai rasa mahal ira guru basikola no oya duma sisehi ni oroma era heda hizai duma sifefena heda letolale ha Yesu haya ia duma pun rege zisehi sila mame afate dededa andre data lulu ita henia heso aya ululu wa aurigu maehe haya uge haga bafa auri bafa omu sodede. Ira telefusa neomasia iru gida kangirenuada makhandre bayo olifu ami bo subscribe like bami fae magoi manavoda tanbe ena fauma tangirenusi daromali lo balangi tolo ita soaya Yahobu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial
ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.